Allah inşallah özgürce her dinden her insanın ibadet edeceği, herkesin fikirlerine saygı duyulacağı güzel günleri getirecek inşallah. Mehdi devri böyledir inşallah. Allah will bring when everybody will worship in freedom and do their practices of their religion. Allah will bring the beautiful days, the free days. Evet, dinde zorlama yoktur. İslam'da herkesin inancına saygı vardır. Dinde zorlama yoktur. Fakat tabi inancımıza göre, yine biz Mehdiyet inancına göre İslam'ın bütün dünyaya kıyamete yakın hakim olacağına inanıyoruz inşallah. Yani Hazreti İbrahim'in devri gibi olacak inşallah. Hazreti Musa'nın devri gibi olacak. Hazreti Muhammed'in devri gibi olacak inşallah. I can say that the same words you quote the Quran, the same prophet Micah, who said, "No war, no bloodshed." The same Micah said, "Ki chol ha'amim, all the nations, yelchu will go and live, ish b'shem Elohav, everyone in the name of his religion, of his faith. V'anachnu, the Jewish people, b'shem Hashem Elokein, the name of our Lord Almighty, le'olam va'ed, forever." When the Pope, John Paul II, came to visit me in Jerusalem, I gave him the Bible, and I wrote this verse from Micah, the prophet. Everyone, every nation will worship his Lord as he understands. We cannot assimilate. We must keep our tradition, our heritage, to worship our Lord Almighty.